پروتستون دژی آواکرنا ریا بوری نفتی لسه ایالتین امریکا بردامه. اف پروتستو نها گهشتن پایتخت امریکا واشنگتونه. کسین بجدار و پروتستو ادمن دبیجن سراک اوباما هیویو منا داویه. مرو فزر دکن کو آواکرنا ریا بوری نفتی یبتنی باندورک نباش لسرمه چکر لعف نراسته. اوه هرمه که گلک برفره خراب دکه. درجه هیا وریا بوری نفتی نزد 10,000 کیلومتر نه. وجه ایالت داکوتا دست بید که حتی ایلونوی درج دبه. کسین پشگیری دیدن و پروژه دبیجن برای و پروژه گل کار نویه به آوا کرن. گروپا گوهرینا پترول یا نافنتوی گروپا که بگیرانی خما پاشروجا عرض امل سردجین دخوا. او دبینن که هیلا داکوتا یا بوریم پترول باندورا ویل سروی عردی همان باندورا یا کو 21 میلیون ترمبیلندن که زیده تر بکوین سریان هیا. Kendi de beri sendir dibêje, bandorov ve projeyê li ser xeze Amerîka hebe. Kendi de Partiya Keska ji sten serdana Dakota kir ew dere ku çendîn çalakvanên dij vê protestoyên neftê disekinin hatî girtin. Di bin çavkirinê de şaştî hatine kirin. Divê kesên rêya neftê çêdikin bên bin çavkirin. Divê ev projeye bêsekinandin. Saziya Dedweriya Amerika avakirina verê niha rawistandiye ji bo qirêjkirina ava herêmê. Nakokiyên li ser vê projê di seranserê welata hîn berdewam e. Bi taybetî xelkên xwecihîn Amerîkî narazîbûna xwe gihandîne Washingtonê.